Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahaba saudara Lun, kembali berjumpa dengan Dede Aldo. Aceh Selatan adalah negeri sejuta pesona wisata. Berbagai objek wisata, baik pantai maupun pergunungan, terbentang luas dan sangat menarik apabila dikunjungi. Ibu kota kabupatennya adalah Tapak Tuan. Tapak Tuan adalah negeri legenda. Kita akan memberikan sedikit referensi tentang objek-objek wisata apa saja yang ada di Aceh Selatan. Oke saudara Lun, selamat menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Masjid Agung Tapak Tuan, Batu Putri Batupang Labuhan Haji, Patung Naga Tapak Tuan, Tapak Raksasa Syekh Tuan Tapak, Kuburan Panjang Syekh Tuan Tapak, Anjungan Tapak Tuan Tapak. Aceh, alright. And give me your yeah. The same. Same. The same taste. Yes. Very good. Because the owner of the restaurant is from Aceh. I remember what they say. Yeah? They say mangat. What is mangat? Mangatat, which is very good. Maintenance. You know Aceh so well than me. No, but it's important to know it Yes, of course. when you go there. But it's very, very good. Yeah. Spicy. Spicy. You like spicy? Wow. Pantai Lo Rukam, Batu Berlayar Sama 2, Air Terjun Tangga 1000 Trumon Tengah, Pulau 2 Bakongan, Pantai Ujung Bate Pasir Raja, Benteng Batu Trumon, CRU Trumon, Konservasi Gajah Ngaca,